Riperile alangsene swa ku maxeleni namuntlha ya hi khomele yini. Timpfula 60% ta khana ngisiro kona kwala a Western Cape na tindhawu tin'wana ta kona kwala a Northern Cape. La nga ta khana ngisiro mpfula leyi nga ta khaya mahlweni kona kwala ba Appington ta khana ngisiro kwala ka 30% eka madyambu ya namuntlha ku fika na kona tindhawu tin'wana ta kona kwala KwaZulu Natal na Free State ka n'wana kona kwala a Joni Pitori na ta khana ngisiro mpfula kona ta khaya mahlweni ku fika na kona kwala Appington mpfula ta khaya mahlweni kwala ka 60% ku fika na kona kwala Western Cape na tindhawu tin'wana ta kona kwala a Free State eka madyambu ya namuntlha kona ku ta khana ngisiro na ritsho leri nga ta va ri kona kwala Eastern Cape eka Mundzuku eka swilemukiso swa hina kambe eka siku ra Mundzuku Joni maxelo ta khana ngisiro ku hisa Pitori ta khana ngisiro ku hisa kwala ka 29 wa ti degrees xikan'we kona kwala Bronxspruit na kona a Springs Vereeniging na kona Carltonville maxelo ta khana ngisiro ku kufumela kwala ka 26 na 27 kambe ta khana ngisiro ku hisa eLimpopo loko na Saliphalale kwala ka 31 xikan'we kona kwala Thabazimbi ku ta khana ngisiro kwala ka 28 wa ti degree ku nisa maxelo hisa swinene loko na kona kwala Giyani ka Thomo na kona kwala ka Phapazela maxelo ta khana ngisiro ku hisa na kona kwala Phalabura Thoendo xikan'we kona kwala Tzaneen ku ta khana kufumela kwala ka 27 Bakersford na ta khana ngisiro maxelo hisa kwala ka 30 wa ti degree kona xifundzeninkulu xa le Mpumalanga maxelo na ngisiro ku kufumela Middleburg xikan'we kona kwala eMalahleni Secunda xikan'we kona kwala Standerton ku hisa loko na kona kwala Skukuza la nga ta khana ngisiro kwala ka 33 wa ti degree eka siku ra Mundzuku kona a KwaZulu Natal maxelo ta khana ngisiro ku kufumela kona kwala va Ladysmith la nga ta khongenela na timpfula Pietermaritzburg xikan'we kona kwala Ulundi Richards Bay maxelo ta khana ngisiro ku hisa kwala ka 32 kuna ngisiro maxelo ku kufumela loko na kona kwala Eastern Cape Graaff-Reinet hisa swinene xikan'we kona kwala a Willow ku hisa swinene Mthatha xikan'we kona kwala East London Komani na yona ta khana ngisiro maxelo hisa kwala ka 32 wa ti degree kambe xifundzeninkulu xa le Eastern Cape ku hisa swinene loko na kona kwala va Vredendal xikan'we kona kwala Calvinia kambe Cape Town kona a Hermanus maxelo ta khana ngisiro ku kufumela kwala ka 26 ku hisa swinene Beaufort West xikan'we kona kwala George la nga ta khana ngisiro kwala ka 31 wa ti degree kambe xifundzeninkulu xa le Northern Cape maxelo hisa swinene Springbok xikan'we na kona kwala Appington Sutherland ta khana ngisiro maxelo ku kufumela nyana ku hisa swinene loko na kona kwala Kuruman la nga ta khana ngisiro ku hisa swinene na kona kwala ka 31 Bathoville kona xifundzeninkulu xa le Free State xikan'we kona ka Bloemfontein maxelo ta khana ngisiro ku hisa Frankfurt xikan'we kona kwa Bethlehem ku ta khana ngisiro maxelo ku kufumela kwala ka 25 kona a Northwest maxelo ta khana ngisiro ku hisa swinene kona kwala Tosca Vryburg xikan'we kona kwala Taung la nga ta khana ngisiro kwala ka 29 na 30 ku hisa swinene Rustenburg xikan'we kona kwala Potchefstroom la nga ta khana ngisiro ku 29 hi swona leswi hi mi khomele swona eka maxelo riperile.